Nā, me koke tātou, kua whakarewa hia e te rōpū tūao o Mā Te Huruhuru, te Pokapū Tamariki Taiohi Māori tuatahi ki roto o Tāmaki Makaurau, hei tā rātou. Ko te whāinga ia kia tautoko i te whanaketanga o ngā tamariki i roto i ngā kaupapa whānui o tēnei ao, ko te hauora hinengaro tētahi. Aneira a muri wai hei. Kua tūwhera te Pokapū Tai Tamariki tuatahi ki Manukau. A time where you can just connect. You can also reground yourself in this space. Like you can already feel it already, that it's just going to be homely. It's going to be like it's just going to be like another home to us. Ko te ingoa o tēnei Pokapū Tai Tamariki, ko te ata hāpai, he wāhi haumaru mō ngā Tai Tamariki mō rikarika kia para I te aratika. So now we've called this Te Ata Hāpai. The birds are going to be gathering and they're going to be coming in here to a safe space. So this is the safe haven for our Tai Tamariki. Ko te whāinga matua mo te ata hāpai, kia rarau mai ngā kōwhiringa ngā wawata o ēnei Tai Tamariki. Whakapiki wairua, whakapiki hinengaro, so creating a safe space for them to one, chill, and the other to get some form of healing. So we've incorporated a lot of different services to help with that, such as psychiatrists, counsellors, doctors, sexual health, and also kaimirimiri to come in and just help them with their journey and to heal the past traumas. Yeah, because there's a lot that could happen in these wars, and it's just, I don't know what it is going to be yet, but I know it's going to be amazing. Hei tā tēnei raukura o Mā Te Huruhuru, kua pokea e ia ki te wairua nanawe mo ōna teina. Opening up a new building, Te Ata Hāpai, for our new Tai Tamariki. As an old Tai Tamariki, there's nothing more special than the kaupapa of today. Koe nei te Pokapū Tai Tamariki tuatahi ki Manukau, e tūwhera ana te kuaha ki ngā Tai Tamariki Māori katoa. Muri wai hei, te karere.